extremely rich kun lo gi kome kada obiro no ga kiro lo mo kari actually so awa ni maka enen o kiro lo kan kan icha kwanda kon kore igangu kuja ngo maro kero mo wa na do lo kiji kama agi yeni obiro tete wa lo mo kero wa chini icha wale eni ka dog gi mai ke don pere bien no go a ki kwen exactly bien gen gi biro kame gi dog pe anwe la peño awa ni ngunu ay kwere won for o kay be ali ma abij mu karange for pe kar ma abij ma on cha ko chare ma duwe ngom ma me ko malla ko bo tek exactly donc ma wuno o kany tab wuno mo ko kar para bor ko do ma don ke so mana ga nyangi nywalu o pe ki ngom mo kene kid ma ne ko re ere ye gamente ma dit giti me ga to gi bidano gwakli chawale ede ma ye tika biro ni pen gi ne na jime tika dawo ma tek ento miri ma meggi come tieni ginen yo mi settling balaro ingom ba chuli kanyo o wala sinda penyo ga menda wachini ko titiwa balaro magri yamogi gi Tanzania gi Rwanda gudonyo gubere Western Uganda e karcha girezi lo ko parliament ni e area ma de Western Uganda wen balaro end of from nowhere don't we balaro wen dongi pere ti da penyo gi jone ngu chero ko manyuri gamena tika yenye yo mone joma gi yemogi kamo kayane go bin ku nong settlement on wustan go e kata ma MP me we sado gado raising o wajani ngomma mono tiba chalo ranch okay vure tiba chalo park ere gi miyo balala tiberie Western Uganda and from nowhere don't go out avoid see o mera Max William gin na pere tek lo chabale eni wana chuli o mero gwako Pétier dans le moment ma wabino kainen wati marata gero le sinja magitika dore nyim parliament gucho flying card magucho nyingwane ulanya Gilbert udonga to ko chief justice gucho ko nyim parliament o ene dore ene mero dore mi kongola all right magichero gi ngar ko gitimwa ana penyo giri wonto ar mu be obira ngar ko kan mege wa madiewu o chamo poroge gitika kogo level mala mal tuar mu bira kogo idiguri eto diewu matika lanyo dano gangwa dano mati ko tima kamo kano mi executive order be na machel ke na Mario uberu lokom yugi I Kampala okay you know so imwaga ke why executive order imwaga president me adi mena Mario ne mene mena machel mene so in 2005 in 2025 executive order in mena Mario mamwaga ne chake kede yana executive order uberu check ngoma